Awi sakmet ang nagsurat, tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. May sa akmet kadagiti agsaksakripisyo nga OFW dito'y Dubai. Agpapaayak kas may sa a family driver ti may sa a pamilya dagiti Arabo. Makunak a nagasatak, ngamin nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Ngam saan ati may papan iti trabaho wenno biag ko dito'y Dubai ti nakistoryaan. No diket may papan iti pamilya a pinanawak dita Pilipinas. Adun tinanggagak a kaparparehas to'y padas ko. Ngam kayat kulat tamet a paidrama bareng makaibati daytoy iti adal kadagiti makangeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay iti adda akpay dita Pilipinas. Sumagmamanulangan nga aldaw ti palabsen sakbay ti flight ko. Kastoy man dagiti pasamak. Sigurado ka din iti dayta pangedeng mo anak ko. Wala na. Kas makita yaman. Dumakdakkelan ti anak mi ka ni Kristi. Sumagmamanula nga tawan ti palabsen ag iskwelan ton. Ay, nagbiit ngagpayso ti tawan. Kas lakaanulaeng iti maladagapay. Ngam ita, 5 ti tawan na. Wan nga rod nanang. Nasaysayat mo't lang no may saganaan mi ti masakbayan na. Itan tupay abasit pay lang kat saanan nga umdas ti sweldo mi adwa. Dikat nakarkaron ton inton agadalan. Wan matket di ay kat agan anad kanto ijaywan. Di mo baybay antipagim. Tani, nagrigat dagmay-may sa anak ko. Nang runa kat adda kanton iti adayo. Wala na. Kat kidawag adayo kumamot baybay an lagi daginak. Wan, awan rumba nga pagdana ka manak ko. Adu kami mat dito'y nga agtitinulong amangaywan ken ni Joren. Kasano, babe? Naimpakim ka ni amin ang nagititugot ko, abado? Wan, babe. Nalpasan. Agamanak, babe. Awan anyaman na, babe. Agan anad kanto ijaywan. Kan kanayunam to ti umawag kada kami iti anak ta. Siyempre, halangan mo. Kailiw da kanto lakit di, Greg. Oresak. Sigurado akailiw kayon to iti anak ta. Anyangay nga rod kat ni. Adayo mat akurang timatmat gadanta dito eh. Iso ang masapol nga aganos ta Wan, babe. Sana bale. Agawid at tumatlang apama na makaurnong tayo ti pangrugyan tangag negosyo. Pang negosyo kan pagkasarta ko naman. Ha? Ay, wala niya. Iso nga agagagat kanto ko maitaywan. Wan, babe. Sa anak lang agagagat. Agsingsing putak pay. Ay katrumbang laang Greg. Laglagi pa mga da pamilyam a pinanawam dito Pilipinas. No kasta na panintulod ni Kristi ni Greg jay airport bakay. Unlakay, nasapadaan nagrubwat. Ni Joren ngay. Nakaturog pa'y Naimbaga no santo agsangay tinton makareng. Nang runa no di na makita tinana. Bareng ano saan to nga agsangit. At damat dami ka kan renji akay ayam na lakay. Ay, anyamat nga tati agur-uray agasa ti anak tayo ti paghilian na papanan na. Dayta ti saan tayo nga ammo, Lucas. Hanggang sapay la kumata na saya at to ti agbalin akasasaad na ichay. Sapay la kumangarun kasta bakay. Adda si ti Diyos lakay. Iso apatsyag adi na baybay anjay anak ta. I love you, babe. Sapala ko mata maoray mo ti panagsupli. Katwan uray ka sa nupay kinabayag na. Namnamaam nga orayan ka nga orayan, Greg. Agyamanak, babe. Awan anyaman na, babe. Basta kanayon mo alaglagipan, nga adda kami laang dito iti anak na. Agur-uray iti panagawid mo. I love you, babe. I love you too, Greg.
Ala, umunag kan. Tadi kakit maladaw iti flight mo. Wen, agan anat kay ti panagawit mo, ha? Ichat nakto adago sa pama na makaawit ka, wen? Wen, awan rumbang apagdanagam ko nakmanan. Kabailak ti bagik, babe. Alan, mapankan taagawid akmatan. Hello, babe. Kumusta kayo ni ti anak ta? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat, babe. Sika ngay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? No ita, awan pa'y mo't makita ka pariko ti trabaho. Diyak lang amo ahin ton bumaybayag. Awan mat siguro ti agbalin aparikot. Basta tungpalam akanayon ti baga ti boss mo, babe. Wen, babe. Talaga mo, takas ta ti aramidag. No kasta nga rod, di awan rumbang apagdanagam. Basta agsingsingpit ka dita. Tani, saan da ka basta-basta matulungan no bilang laang. Ngamin, adayo alugar ti ayan mo. Wen, babe. Awan ron ba nga pagdanagan nyo? Ngamin, sigudan anasing petak. Sa bagay matkit di, ah. Iso na lang, takailiw kayo una yan iti anak ta, Christy. Kailiw da ka matuna yan, babe. Kinapod no na, kanayon nakaabiro ka ni Joren. Nang ro na itirabi eh. Amumatan, saan ang makaturog no saan ang aprusan tilikod na. Awagan naklat na, no kas di abirukan nak. Sige, babe. Awagan kanto inton birukan na kamanan. O sige, babe. Rimwaran tipos ko, manipod iti opisina na. Awagan kan tumanan inton madamdama. Bye. At tuyan ti kapem lakay. Nagyaman akbakait. Ay na. Ay, nagpudot mat gayam. Ay talaga napudot Takapi ka nga roday tatinimplak. San a Diyos? Ay unay kalakit din ay Lucas. Kung kunaklang mat bakait. Tapno misam ka man mat. Nakasirseryoso kan tumat nga man. Na, alangan mat nga umisamak no awan mat panggapwak nga agisem, Lucas. Di pa'y kat ibagadan to nga damagbagtit ko no adda makakita kanya. Kumusta mat nga tanjay anak ta ijay Dubai lakay? Wan nga agpaisaw. Di pa'y mauawa gaya. Saan pa'y nga rod? Barang ano malagip na tanto mga awagan inton day off na. Ay wan sikan na mismo ti umawag ken Juana. Wan, awagak to inton bigat, Lucas. Ay, talaga kaya managrigat ti biyak di ti balas yung tao. Nang ronan o da pamilya mapinanawam iti Pilipinas. Oray kaya't mo una yan ti agawit. Saan ka basta makaawin? Dumala nga talaga no mapan ka agubra di Manila. Uno sa di naman na parte ti Pilipinas. Tamabalin mo ti agawit no kayat mo. No ditoy. Orek sangit-sangit ka. Talagang awan mabalinam. Ay. Awagak ko man ang itaginak ng parbangon mat gaya man. Tinasayat maturog akmatan. Masapag tulangan na bumangon inton bigat. Tawagak ni Kristi. Sakbaya sumurak iti trabaho na. Rabien, maging gaita. Di pa'y may sinukon ni Kristi ni Juren. Bakay, Saan na asukunan ita, lakay? tapay hanaw. Imawag itay aldaw. Imbilin na adito'y pailaang amaturong ni Joren. Tatendaran da kano ti birthday ti busda. Na, unayan jay manugang tabakay. Nun una na pa'y kitden ti mapanag happy-happy. Ngam ti anak na. Sana bali tasag paminsan laang mutbiman. Kan may Sabado matinton bigat. Awan trabaho na.
Iso asigurado nga umay nang tumula ang sukunan ni Joren dito'y balay. Sa bagay magkit di Okay, nakaluto ka nga ruday. Magantayo kuman. Tanay, mabisina kaon. Wen, itay pay Ay kat, magantayo nga rudan Ta, makainanamit tindataaw. Tanay, pumarbango na tumanay na mapanijay talong hinton bigat. Sige, mabitla ang arod ta idasar ko ti pangrabyan tayo. Ayabam nga rudan dagiti anak ta. Kastamot den ti apo ko ta. Tagigiddan tayon amangan. Hello, Nanang. Pasensya kayon sagpaminsanak lang nga mauawag ka na kayo. Medyo makumikumak ngamin iti trabaho. Kan may sa, amok ang masapsapa kayo amat maturog ka ni tatang. Isadya ko umawawag no kasi nga amok arabiin. Ay na, awan rumbo nga iti dawam iti pasensya, nako. Maawatan mi met ti sitwasyon mo. Nagyamanak, Nanang. Okay, kumusta kayon? Ni tatang, kumusta mo ten? Kasi ti Diyos, nasaya at kami mutlat ta anak ko. Ni tatang mo, di pa'y simangpet. Nasapa manen anapan ni Jay talon. Amangan no inton madamdama pa'y asumangpet dayjay. Bilibak mo't iti kinagagat ni tatang. Manipod pa'y ubing kami, iso na kanayong tirutin na. Ti pumarbango na mapanigitalon. Tawan mo't dadto mga aramiden na dito'y balay. Kan maysa, isumot ti pagbibiyagan me. Iso ang masapul laeng nga ron nga asikasuan na anaimbag dagiti mula na. Tapno addan tumot apitan na. Wan mat ket di Da Ronald ngay kan ani. Kumusta damat ka, Nanang? Ni ane addamot ten trabaho na. Ni Ronald ti awan pay. Nukas di agumagot, mapan na matultulungan ti amayo ijay talon. Nasayaat mo't nga rod ano kasta, Nanang. Naimbaglangan tandamot yung trabaho niya ani. Wala nako, inserrak ka no ti barkada na. Damagin yung tuman ka ni Ronald, no kayat na ti umay ditoy. Apa gusto? Agsapsapol ti kabsat ti pusko iti family driver da. Mabalin ko nga rekomenda ni Ronald, no lakit di ta kayat na. Sige, taibagak nga awagan na kanto, anak ko. Apay, awan di ta balay aya. Ay na, awan man nga ruden. Jakab mo no sa di numanen tinagturungan di kapsat mo. Numaminsan, at adumo nga min ti bulakbul na, ngam ti panagbirok na iti trabaho. Sige, Nanang. Ibagayon tungarod ken kuana inton sumangpet. Ibagayo taawagan nak. Iti kasta, mapagsaritaan mi ti trabaho nga ibagbaga. Naimbag nga orasyo, tatang. Kasta metken ka, Kristay balasan ka. Nakaumay kamay. Wan, tatang. Ay, wan, ni nanang. Sa dino ti ayan na. At daditaw nagbalasan ka. Madamati pa nagluto na. At da ka di bagam. Ibatik ko mamanan ni Joren kada kayo. At da ngamin seminar nga atendarak ita. Ay, katwin Awan pariko titiday ta balasan ka. Agyaman tatang. Awanan yaman na. Yurag na din dito'y balay ni Juray. Nasyakla amay sa. Okay lang mo, tatang. Iso na lang. Tawan tumat ng tikadwak ijay balay. Hangaw ko lang. May tabalasan ka. Sige, tatang. Idagas kong tungarodan ni Joren inton madamdama. Bakay? Apay ka de lakay. Payawan man madlaw mo ijay manugang ta. Manugang ta kunam. Wait. Ni Kristi ka de, tidakdaka matam. Wait. Sino pa'y humangay? Awan mo, apay ka de. Sa bali ti aurana. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Kasla puminpintas may. Luming kunadan sa itayay. Kahit di ka katagyaman ta napintas ti manugang mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod.
Pampanunutam nga da milagro nga aramiden na. Iso a pumimpintas ako na, kasta ka day. Naalam bakit? Ay na, nagalas at talaga ti panagpampanunot mo si Kalukas. Na, tasak paikit din tinalas ti panagpampanunot na. Mas dawak lang amin. Takanayon na nga umaibati dito'y balay ti apo ko ta. Katad nga rod mo trabaho na. Awan kadwa di apo ko ta ijay balay da. Di natural nga iyag na dito'y. Alangan mo't nga ibati na nga agmay-may sa ijay balay da. Di ngamin maawatan bakit? Ay na, Huston Lucas, puro ka manan suspet sa akon-akon. Agyaman iti pa nang itulod mo manen kanyak, Nico. Awanan yaman na, Kristi. Amumat nga aramidat amin basta parakan ka. O sige, tabumaba akon. Kat agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Ops, mabit lang, Kristi. Ada ka di pa ibang gam. Good night kiss ko nga. Anya? Sika talaga. Intun maminsan ton. Saan ka matla nga makababa dito'y kotse? Nawan good night kiss ko, manipod kan ka. Nico, di mat na pagsaritaan tanday to abanag. Saan ang mabalin abas na agin nagak kan agin narakop talatan iti uray sa dino. Di ka kadi agdanag tatintig mato'y kotse. Awan makakita ka data. Uraan niya pa'y aramidin ta dito'y. Saan? Uray kaskasano? At dalatamat delikadesa. O sige, agkita tanto langan itisigod a pagkitkitaan ta. Bumaba akon. Sigurado nga urayan na kon ti anak ko. Agawit kamagtan. Wow! Talaga nga excited ka nga agawit, Greg. Siyempre mata. Agasam man taupat atawon ajak nakaden na ti asawa kan anak ko. Kailiw ko una yun ita. Wan matkit di ay katagan anad ka iti pa nagbiyahem nga agawid. Kan good luck. Agyaman ako ini. Di mat, agawid kamot lang iti mabiit. Wan, ang amangan no makasublikan tupay dito, isakbay ti panagawid ko, Greg. Kasta ka di. Sige ha. Panawan ka pa dito eh. Ituloy ko pa yung amin ti agimpake. Tani, jak pa na kaimpake kat intun bigatin di flight ko. Sige. Happy trip, Greg. Thank you, Winnie. Adeta, naikargak amin ang nagititid ko apa sa lubong. Sigurado ang maragsakan dananang kantatang. Kastamot ka nagiti kakabsat ko. Yan siyempre, ni Kristi kan ti anak mi. Dahil kata perfume ti kanayon na nga ibilin kanya. Nabanglo nga pweso. Makapaawis itirik na. Dahil ito yung matisingsing nga irigalok kan ko na. Maragsakan lakit di dayjay. Kamaudyanan na agkasar kamin ka ni Kristi. Naan-anay kamin ton kas agasawa. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak, iti amin na parabor mo kanyak, kan iti pamilyak. Nay, agalaunang matkaya man iti parbangon. Naglukon. Tiyak matan napupuot ang ti oras. Ay na, talagang excited ako nga gawid. Maturog ako. Tatyak kat maladaw iti flight ko intun bigan. Hi, Kristi. Nico. Apay nga da ka dito balay. Apay di ka kadi maragsakan iti kadak dito'y balayaw. Nico pa nga asim. Pumanaw kan. Ang mga noad dapay makakita kan ka dito eh. Kailiw ka nga minuna yan. Iso nga pangaasim. Tadinak mat ko mapapanawan. Ang mga numakita na kati anak ko. Alan, pumanaw kan. Pangaasim Nico. San asyak ti papanawam, Kristi? Ngamin, siyak ti mang parparagsakan ka.
Ti anak mo ti papanawam. Anya? Itulod mo iti ayanda katugangam. Iti kasta. Agragsak tangag patpatnag. Kas iti sigod ngar aramiden ta. Ang Niko. Di ka ka din agkid pa'y. Alanin ka itulodin ti anak mo iti ayanda katugangam, Kristi. Good morning, babe. Good morning too, babe. Nag-enjoy ka matlang ka di idirabi, babe. One, babe. Sobra. Kat kasano? Inton rabi imanan? Depende iti mood ko, babe. O ala, bumangon ka kit iti kanta grupat yan. Agawid kanta ni Aldawan. Mapan kumatan sukunan ti anak ko. Okay, ag-shower ak labiin. Kalpasan na. Mapanakon. Okay. Ha? Asino ka? Ha? Nay, saktirong bang nagdamag iti kastakan ka? Sino ka? Apeng at da ka dito ti palay ko. Kan, apeng kasta kilangam. Nakausob ka, nakabakser lang. Ha? Ay, kwa? Kan, apeng kasla naggapo ka pa iti kwarto mi iti asawak. Ay, Asino ti? kwa? Babe, iso ka diti asawa? Anya ti kayat asawon na ito'y Kristi. Kuha, Greg. Sana po no ti pampanunutam. Pangaasim tadangganak. Ang panawagakan ka. Apay, Kristi. Apay, naramid mo ti Kristi kanyak. Apay! Greg. Nagkari kang orayan nak. Nga orayam ti panagsublik tap nagdadin na tayo mutlangin ti anak ta. Kanya das tingin naramid mo. Nagsakit, Kristi. Nagsakit. Sorry, Greg. Sorry. Kaano pa'y? Kaano pa'y alip-liputan nak? Kaano pa'y? Kuha. Nasurukan ang mga katawan, Greg. Talo atawan nga inurupuray nak. May sa atawan langan. May sa atawan langan. Ngam anyan ta dinak meten na oray. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Upat atawan ang nagan-alos ak. Upat atawan nga inipipturak ti iliw ko kinkakan iti anak ta. Ngam, Unayan ta nakalikpat kabit kaya man. Nagsakit, Kristi. Babe. Huston, di na ko nawagan iti babe. Manipod ita at linipatan. Anya? Saan, Greg? Pangaasim. Lipat ang limag. Greg, pangaasim. Agsarita ta kuma. Pagsaritaan ta daytoy. Urnusan ta ti may papan kadata. Pangaasim. Parang kunakit awanan ti rumbang pagsalitaan ta. Kan awan mo ti rumbang urnusan ta. Anya? Awanan ti manggag mo manipod kanya. Kan awan mo ti rumbang ay laban ko pa'y. Nawayakan, Kristi. Gusto day ta na panagin inom mo, anak ko. Di ka pa'y nang nanganapulos. Mangan ka kumaman. Da kami ti madandanagan iti kastangar aramitam. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Greg, anak ko. Hawanan pa'y dayjay a Kristay. Unang tupay kat nga sa balingar aramiden na. Tatang. Ay, Nadlaw ko iti nakaslat na sa bali agaraw na. Nang runay di kanayon na ngay tulod dito'y balay, ti anak yaw. Binagan kayong aminin iday. Agam, kasla siya pa'y titakas. ala, husto day tan Lucas. Di mo nayunan pa'y ti sakit ang marikrik na ti anak ta. Ay, naimbaglagan. Asan kayo apaya nagkalaysa?
Ay ayatik ni Christina ng tatang. Amoy matay tahasan ka di. Wen, amo ka nako. Amo miday ta. Iso nga roon asanda kan akinon trapay, idinagdan na kayon. Nang rona idinaagdan kayon iti anak. Nanang. Mana husto day tanan ako. Di ka nagsangit. Lalaki ka. Panunutang nga iso tinaawanan. Saan asika? Gusto ti ko na ni nanang mo anak kao. Kan may sa uray liniputan na ka ni Kriste. Panunutam lata si ka tinangabak. Ngamen, at akin ka ti anak yaw. Isulangan di pa may Sam, Greg. Nasurok at talo atawan matan tinapalabas manipot daydi apasamak. Nga maging gaita, nalang tupay laang itilagip ko ti amin. Nagsakit, nagsaam. Upat atawan nga inmadayuak, upat atawan a nagsakripisyoak. Ngam liniputan naklaang ti asawak. Nagplano kami nga iti panagsubli ket agkalay sa kamin. Ngam di nakmetten na uray ta sabali met gaya man alalaki ti kadendenana kabayatan ti panagrigrigat ko ditoy ballasiw taaw. Aging gaita damdamagak pay lang iti bagik no apay anaaramid ni Kristi ti kasjay kanyak. Diyak amo nuan niya tinasaksakit. Di panangloko na kanyak wenno ti kinaawan na balinan wenno na aramidak gapu taaddaak iti adayo. Nagabrudak para iti pamilyak, ngam iti nagawidak agmay may saak metten. Kalpasan daydi apasamak nagsubli ak metlaeng ditoy Dubai, ket aging gaita jak pay laeng nagawawit. Daydi man ti padas ko ajak 20 malipatan. Toy pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Panagkunak ket awan ken ka ti parikot. Talaga lang siguro nga awan ti perpekto a relasyon. Anya ngay ngarot, ket kas kunam ditoy surat mo, di na kan nauray ni Kristi. Dinan nauray ti panagawid mo. Naimbaglangan ta saan kayo pay a nagkalaysa. Nalabit asaan ada kayo tinaituding a para ititunggal maysa. Ag-move on kan pagayam, Greg. Itadmon tinaan-anay awaya-waya iti mismo abagim. Lipatamon ni Kristi ket luktammanen ti pusom nga agayat iti sabali. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadagiti makangngeg. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kallabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Gusto dahi ta na panagsangsangit yung mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awan, saan tayo na makita pa'y apulos ni Ama Euronia ng Mami, Bye-bye anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita ya marikrik na. Nang ron akat maudin nga aldaw itatipan na kalamay ti Ama iyo. maawatak tirik na yung mami. Ang madandanagan akmat iti kasasaad yung. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa yung husto at urog yung. Awan rumbo nga pagtanaga man ako.
Di ka kadiang danag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami, Nagsakit lang amin apanunutan di ka lahat nga ipupusay ti amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, anapasamakan ko, anak. nga ron. Naman niya ngay. Talaga ako sa tibiyag, mami. At daw mo nuna. At damot maud-udi. Talaga siguro nga galangan di tatibiyag ngayon pabulot ti Diyos ka ni Daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan. Tawan matan ti amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagitinal daw kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadalyong agkapsan. Bayan nyo, tagusapol akiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo mat. Raisa, Apay ka di, mami. ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan, umayan. Mana, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wen, mami. Anya nga itinluto masidenta yo, mami. Ay kat anusan tayo manen atoy linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong nga dasili kan kalamansina. Manan? Makaumamat. Jay kumamat karnia. Tapno maganas kumat-timangan. Hala ni Manong. Ag pili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamat nga ron. Iso lang nga iso ti masidsida. No ag pili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, da si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko intun binat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan. Aldawan, Anyat orasan na ya, mami. agalas 5 iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar, tapno masapa akmat amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa iman. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama panag-eskwela. Wan. Sige ta mapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday jalamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wan. Riingom tumatan di adim. Wan. Wen ka awan, intun madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Diyak makita dito eh. Abangan mo iti abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da jay lalaki. Gaputa bisi ti aglakla ko iti grocery. Inagawaan naman itong tinangalay di tinapay. Kung inpisok na itigam na hikuwag. Lakla kaya. Ngamkas jay kitik ti aramid na. Na. Timarayan ti lobak. Rolly, anak. Adaak ditoy. Rolly. Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta, mami. Agawa ang tatulungan na ditoy. Wan. Awahan ti lalaki. Jakmutan na si putan tinagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko ni kaya ni mami. Iti kasta.
Makaawit kami mata. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apa yading? Anya ti panpanunutam? Apay adi ka matagtagar eh. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan manong. Agis isam kamutan nga awan makagapaw. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit kiti magna. Tamakadanon ta adago si Jay Balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay amasapa ka kat maladla daw mat nga awid ni mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton rabinton nga ramidin ta assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni mami. Sa dino ti papa na manong. Basta. Ala, agawa am timag natin. Anya nga'y palutlot mo, Ronnie. Tinola, mami. Ha? Tinola ko lang. Un nga rot. Kaya't mo asawan. Karni nga rod, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat siyempre, Nangalaam nga'y iti karni, anak ko. Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan madingay naramid ko, mami. Siguradom lang. Un ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya kung ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Ne, anya nga'y dagita insangpat mo manong. Ay, kita, Lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Ne, dilatam at manong. Adapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam nga'y kadagitoy manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita manong. Ha? Tinakaw sa wamat. Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino nga'y nga ron tinangalaam no saan mo tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise. Pexman? Wen, Pixman. Mamatay man. Ala, ipanmukit din dagita ijay kusina. Naimbagla nga da basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang maggayam ti kasapulan. Tapos mamakaraman kay ti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gusto. Tapos nalaklaka at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na tilangana. Sigurado nga do tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnan na. No saan lang adito'y ayan kaw. Jakpat man da ito yan no kasanaw. Dayjay. Ang tulungan dito'y. Agsagana betul. Awanan ka itibaing. Anay ko. Daytoy boy. Anay ko. Suston, ma'am. Suston. Pangasiyo. Day, tatirumbangkan ka. Agtatakaw. Daytoy boy. Gusto ma'am. Diyon nagran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Ang talaga. Agtatakaw, day tatao. Ibalot yo. Tapno maikan iti pagnakman na. Ipatanak, sir. Pangasi, ma'am. Tumalakan. Ipatanak, sir. Sa dino tayo nagtidodakil mo. Awaga mita. Tagsasarita tayo di presinto. Kaasyan niyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo.
Ikanyo kumapay iti tiyan sana ngagbalbaliw. Sige, palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong ngaglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre ti kayat ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agigbaling iti basura ken dadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbalin na parikot. 3 a bulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya amis mo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Una hindi kasto abyan. No saan ako manatiliw idi? Saan ko mamata kasto ti malaklak? Ang kuita? Ang tatakaw! Ha? Naglukon kay Ginobin? Bibi, bibi, bibi! Yay tangamin! Ang tatakaw ka! Iso ang madusdusa ka, be! Bibi, bibi! Bay-bay ak man lata. Jakrab nga tutupan ti kaskan ko anak. Amangan no mailaw anak. At anya pa'y ti maramit ko. Tinasayaat. Palpasoy kon rito eh. Tamapanak pa'y agbasura iton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti 3 a bulan apa nag-community service mo, anak ko. Jakpaya mo, mami. Pangaasim tadi mon ulitan pa'y tisigod ngay naramid mo. Dakas ti agtakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami, di kay matanagan. Taawanan iti panunot ko asubyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman naknukas na, anak ko. Padasag samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Pudno abasit laang agatatit itadda. Ngam numaurnong ay kadakkel mat na. Wan, mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang ti matmat gadam. Tinapatag. Nalinis di trabaho. Naimbag ta simmangput ka, anak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok tagawid tan. Wan, mami, Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo ang nagkuyog? naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Wan, mami, Hmm. agsardengag sa nag-eskwela. Anya. Ni, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya. Ay sana anak ko. Agtuloy ka latang nga agadan. Itikas na. Makatulpos ka. Kat adan tumat maipagpanakil mo. Kababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mangbulbulikan ka, anak ko. Ay amlatta ina. Ibagada latta ti kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada, anak ko? Basta, madikot ti ag-eskwela, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanin, Rolly? Bay ang tamapanak to iti iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mangbulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako nasumrag. Masadot ako na talaga. Sa nabalay, amok matin ti agsurat ka nagbasa. Kaya din kulangan na ray sa ti agtuloy nga ag-eskwela. Anya, ang Rolly anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo langan amang paadal ken ni Raisa. Nakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanak nakakmagten ti panagbalbali mo.
Agyaman ak, Sir Oscar. Sayat mo ka rin, ti agnegosyo. Ha? Di kagdalang ta sa ti makamo iti pagpuunam. Ininutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, Sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay tibagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikarik kajak tupulos sayangan ti panagtalagyo kanya. Ikarik nga ramidag amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, Papa. Inik kanyo iti kwarta da di aroni, tapno mangrugi iti negosyo. Waniha, Angam apay, Papa. panagkunakat saan mo't siguro andakas ti tumulong. Wen, adda akong dita, Papa. Angam nagdakkel agat at tiintadyo kan kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da di kwarta. Isubli naman kan saan po kailangan kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, Papa. No di na isubli, siyakto timang singir kan kwa na. Ay, saan niha? Dahil tatidi mo araramilan. Papa, di bang agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga agtatakaw da iti aroli. Kasano, no takawan da kayo manen, kas iti sigod nga aramidan na iti grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ipagakin ka, anag balpaliwan jay tao. Angam, Papa, Pagrikyaran ta ka di manen na di apanag. kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pangasim, tadi na kuman kontrain pa'y. Dahito iti tayo, Mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wen, Mami, kat utang pa amin dagito'y ken ni Sir Oscar. No sa nagapukan ko na, sa anak mo't anagbaligi ang nagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangod ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, Mami. Sigod matlang gayam kano a kargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idikan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da jabak nang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Dayta lang gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang ibagbagayo, Mami. Lukas na. Amumon ti may papaniti day kabanal. Wen, Mami. Naistorya din ni Sir Oscar kanya. Jak meten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga roda na bisi. Manipod addan to'y pwesto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wen, Mami. Kinapudno na. Amo na pa iti panagtaktakaw ko yung DJ grocery na. Nung binaybayan na, tamo na kanaw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na kanaw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mabati ak ngay naramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyom. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom, anak ko. Hello, kadagiti amin anaayat adumdumngeg ditoy programa. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan aroda.
Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Iti agdama ket may saak ahead ti Virtual Assistant Company wenno VA. Aklunek a napili ak iti lalaki. Adda ngamin makuna a delikadesak. Jak kayat ti basta-basta a lalaki. Kayat ko katay nakasigurado ak iti agbalinto a masakbayan ti buklan minto a pamilya. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hi, Rhoda. Good morning. Oh, Gio. Si Kamot Gayam. Good morning to. Kumusta? Okay lang, Mat. Sika, kumusta ka mo tan? Daytoy, busy nga review. Kita ma, tama sobra ang tag-review. Intun ko, masobra mo ti grado. Anya? Joe. Okay ka, mapantay di kantin. Gusto pa lang na pa nag-review. Intaman ka diya merienda. Sige lang, Gio. Sana pa nga na mabisin. Alakit din. Oh my God, tama pang tag merienda. Di kagdanag, te ilibre ka. Sige lang, kunakmet. Napsukak pa nga na talaga. Mapan kalatang, Gio. Sige. No di mo kayat, yalaan kalangan. Urayan nak dito, ita mga laak iti merienda anta. Oy friend, sapsapulan na ka ni Gio itay. Apay ka no? Tsaka mo nalabit nga day baganaken ka, friend. Kat no nagkadwa kami lang itayag sapa. Aklo nam nga minan, friend. Kat no nabayagan nga agar-aram kin ka ni Gio. Nga maging gayta, di mo pa'y lang matsinungpatan. Anya? Sika talaga, Jackie. Amumuti kayat ko iti may sa lalaki. San ka di? Ken may sa, nakafocus ak iti panagadal ko. Amumut nga adu ti plano kiti biyak ko. Iso baybay ampay laang man, day ta ayat-ayat, friend. Okay. Nalala, may kakitin. Tas umrektan iti sumaruno a klase ta. Kahit kumusta mo't nga iti panagadal mo, anak ko. Okay lang, matatang. Nasayat mo't nga rood no kasta. Di ka pa'y makinubnubyo, ay. Agadal ka pa'y, haging kang agraduar ka. Sa akan to makinubyo, itong adan na talga iti trabaho. Itatang mat. Like, apay ngagkatawa ka nga, Roda. Ay, kwa, tatang. Makaiso maklaeng. Kasla akmot nga minubing iti pamayan yun nga bilin-bilin. Ay, saan may tanak ko? Kaya't kalang mo't apalagipan. No mabalbalain, jak ngamin kayat amay tulad ka kanagitidad dumanita amay lawlawan. Narigat, yawan nagadalan na, anak ko. Isa sapay ko mata dumngeg ka kanagiti bagbagak. Wen ka di, tatang. Awan rumbeng apagdanagan nyo. Tatalagamot nga igagaid ko ti agadan. Kayat ko ngamin na talaga ti agturpos. Iti kasta, makatrabaho akto. Kat matulungan kayon tumot kininanang. Dakkel una ya pagyamanak no kasta ti kapanunutam anak ko. Siyempre, tatang. Kasta, ti kinasingpet to'y anak yun. Talaga, timawid ka kanyak anak ko. Natawid ti anya, tatang. Iti kinasingpet ko, Wanan. Sige, panawan kayon dito'y. Sumurag akong ije pagadalan. Tajakit maladaw, tatang. Sige, anak ko. Agan-anad ka, wine. Hi, Roda. Sabong parakin ka. Agyaman at Gio, angam mabalin ka di. Isartin mo da ito nga aramidam. Ni, anya ti kayat mo asawan? Pasensya kan. Ngamawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Roda. Nakafocus ak pa iti panagadal ko.
Ado pa'y ti plano kiti biyag ko, Gio. Ado ti arapaap ko akayat ko agun udan. Isuasapay ko matamawatan na. Ay, maawatan ka. Pasensya ka no, nagbali na kadagulit ka dagiti napalpalabas na alda. Okay lang, Gio. Maawatan ka, Mat. Iso na lang ta. Sorry talaga. Diyak ngamin kayat, amang namnama ka itiawan. Iso ha, nasa isayahat lang nga ibagak tipod no. Agyaman na, Roda. Oray na sakit. Ikarikatak nga klonan tigasat ko kit ka. Kasta, talaga abinastad mo ni Gio, friend? Wen, friend. Kas nakunakon, awan pa iti panunod ko ti makinobyo. Ken maysa, saan akas kan ni Gio ti arapaab ko apakiasawaan. Anya? Si Kamat. Nobyo laang mat, no bilang. Saan mo taga po ta iso ti nobyo, kat ison ti pakiasawaan? No siyak ngamin, friend. Kayat ko, ano asino ti umuna ang nobyo. Isuntumot tan ti pakiasawaa. Anya? Nagboring matan ti love life mo, no kasta, friend? Hoy, san aboring ti kasta a klase ti love life, anya? Amumot ti type ko iti may sa lalaki. San ka di? Kayat ko katjay outgoing, kan jay makuna a life of the party. Sana kas kan di Gio. Kanayon nga dalaang ije balay da. Humbadi ang makuna. Ken, nakasirseryoso. O, di ka kat agyaman, ta nakasingsing pat kuma, ti agbalin anobyo. Awan bisyo na. Ha, dahita ti makuna a boring, friend. Diyak kayat tinasingkwet, ti kayat ko. Katjay kalog, akas kanyak. Jay lalaki, ana isam iti party-party, kasjay. Anya? Iswa sorry na lang. Nga talaga jack type ni Gio. Sabay ko ma, tamakasarak tumat lang iti babae, amay bagay kan kuana. Gio anak. Ne, apay ka din na. Apay, di ka mabisen. Di ka marimrimwar dito'y silid mo. Nagkulkulong ka manan na nagmalmalam. Manang. Apay, ada ka di parikot mo, anak. Kwa? Awan mat kat di. Medyo madilang tiriknak. Isa akin ay kayat konti maturog agmalmalam. Awan, kunam. Madlaw ko kadagiti matam, analiday ka. Nang? Apay, ada ka di parikot mo. Ibagam ano niya dayta. Amangan no matulungan ka, anak ko. Pinahinak namin ti babaya pagdatdatunak, nanang. Nay, tapay ka numot ngay, apinaay na ka, anak ko. Awan kanopay ti panunot na ti makinobyo. Ikad na kanopay ti agadal. Taado kanopay ti arapap na akayat na magunod. Kasta? Wala nang. Nagsakit. Ngam ikarigatak na atlunan. Lipata ko ni Roda. Kat ipamaysak matan ti agadal. Husto day ta desisyon mo, anak ko. Di ka rumbeng nga agpaabak itiliday amarikrik-nam. Amo ka nasakit ti mapaay, ang maramidem day ta akarit para itinapimpintas a masakbayam. Igaid mo ti agadal, tapno makaturpos ka, anak ko. Wala na. Ken maysa, san laeng mo't nga iso ti babae. Adu di ta, anak ko. Batya ka makasarakan tumot laeng iti babae, akap-kap ni ka.
kumusta kan, friend? Long time no see, ah. Wen nga Rod, halos nagkanya-kanya tayo mo't ngaminan kalpasan ti graduation tayo. Uwan nga, Rod, ah. Okay. Kumusta mo ti trabaho? Okay lang, mo't friend. Busy-busy, sungawa ng ti oras para iti love life. Ah? Talaga nga, Rod, ak kinarir mo ti nagtrabaho, friend. Wen Oh, sika nga, friend. Kumusta ka mo ten? Kumusta kayo ni tinobyo? Kasla, Jack mo ten makikita ti i-post mo iti Facebook mo. Ay na, awanan, friend. Nagsina kami. What? Abay mo't nga eh. Awan lang. Naumaak. Iso nga insina kun, ah. Anya? Ay, sana all. Ay, si kaman lang, ti kasinsina na lang tinobyo na hanggang nakaragragsak mo. Ah? Ay kat am-amunak mo ten, friend. Awan ti lalaki nga agbayag kanyak. Talaga siguro, adyak pa'y nasarakan ti lalaki nga agbalin akat ako nainay ko iti tungpal biyag. Kasano kat napili kamot ngamin. Adala ang basit at di mo magustuhan ni tinobyo. Isina mo na dagos. Ay, jakman mo, friend. Naglakaak mat ngamin na maupupay. Ay, sos, bumakbakit kan. Isang isimpam kit di mo itong tibiyag mo. Uwanto, ah. Intunto, no masarakak ti lalaki ang makaanos iti ugalik. Kan, jay to lalaki amang seryoso kanyak, friend. Ay, kumusta mo't nga ta ni Jeyo? Nagsukat siguro iti account na. Saan mo't nga minon nga active ti Facebook na? Siguro, adamot ang trabaho na. Kan amang ano nang asawa paikit din na. Anya nga tano sinong batak idi ni Jeyo? Kasanong kami nga ta ita? Ada nga ta posibilidad na? Nag-asawa kami kat nahadaan kami mo't ita iti anak? Ay, awan lapjak mapampanunot mo't. Nalabit, naragsakan iti pamilya na ita. Ani, ala, galasot mo't gaya man iti rabi. Agsakaan agkit din tani, oras manen ti trabaho. Ay, nakasukat ka mo ito nakaw. Ada ka di papanam? Wen tatang, sumurutak man ka ni Jackie. Sa Rinaw, Ada ka no charity event iti kabangibang a probinsya. May sa medical mission nga ipapaay iti boss ni Jackie. Ket ada libre nga check up. Kan mapandamang iwaras iti libre nga agas tang. kastaya. Wen tatang, sumurutak man, tamakaaliwaksay man mo ti oras agpaminsan. Wala, tapnusan lang at ti computer mo ti sangsangwag. Wen nga ro tatang, Anyan tungay nga oras ti panagawid mo. ay, jak lang mo tatang. Malum to siguro na. Sana bale, tagawid kami mutlaang nga dagos. Kaduak laang ni Jackie. Awan ka nung amin kadwa na tang. Ala, agan anad kayo nga raw na nakaw. Nagatidog mo tan ti pila. Awan unay ti tao itay napanak in mismo. Ita, tagadumad tan. Hadwa talaga mo ti umay agpa-check up. Lukas to'y alibre. Sa dino nga tantehan ni Jackie. Jack mo tin makita. Agkakaiwara ti doktor kan nurses. Kasla, nakapuraw mo't amin na makikita. Ay, tinasayaat. Mapanak ijay banda. Ang mga noad dalaang ijay ni Jackie. Rhoda, Ha? Gio? when? Siya nga Rod. Gio ka din napay so dahito ay. Nagdagka na tinagbaliwan tilangana. Nakatataar mo din. Bagbagay na launay ti puraw ay uniform na. Kan madlaw a confident mo din nga agsasaw kan agkargaraw.
Ay, Roda, napauli magkamatan. Ay, kwa. Si kamot gayam dayta. Kumusta kan? Long time no see, Wali nga, Roda. Tiyamokat din akong mailasin. Binastad na kami na niti. Isya tiyamokat sa antan nga kita. Uy, si kamot. Sorry ka din. Ubingak pa nga minidi. Kan busy-busy iti karir. Oo na niya. Ora siya. Nagbalinak mo ta busy. Busy amang panagmag. Akabaalat kag patuloy nga uray na saktanak. Gapu iti panang bastard mo iti kanyak. Anya? Joke. Sige ha. Agsubya ko iti lamisaan nga ayan ko. See you around. Sige, Gio. See you around. Kasta friend, kayat mo manan ti sumurot iti medical mission tayo intun bigat? Wen, friend. Sumurot ka, gaputa kayat mo ti tumulong. Wano? Gaputa kayat mo laang amakit kita ni Dr. Giovanni Salcedo alias Gio. Anya? Siyempre, kayat ko mo ti tumulong Kan, bonus mo tunaan ni Dr. Gio, friend. Ay sus, in love kan sa matan iti sigod asutor mo, friend. Di ka dinatagari, friend. Mga nuhata pa'y makangigken ka. Katnoan niya pa'y ti ibagada. Basta, sumuro ta kiti medical mission yun inton bigat. Okay. Awagan kanto nga rod, apaman ang makarubwatak iji balay, tadagasan kanton, dito'y balay yo. Okay ka lang ka di, Roda? Wen, Gio. Okay lang. Sobrang tipudot na. At dadano mi jay. Kayat mo, tayalaan ka? Kwa. Saanan, Gio. Adabalon ko adanom. Okay. Ado mo tima ka ni jay. Mga lakalangi dyan, mabisin ka. Wen, awan rumba nga pagdanagam. Okay, aklaan ko nakmet. Naimbaglangan. Ta sumursurot kamat ka ni Jackie at tumulong para itiday ang medical mission. Wen, Gio. Masikuranak namin iti balay. Awan ar-aramidag no kastoy nga aldaw. Isuha sumursurot akmet. Malaksid ang makapaspasyarak, makatultulong akpay. Ay, una. Ay, wan. Mabalin ka di amaala ti Facebook account mo. Kastama ti number mo. Awagan kan tuman itong nakasubli tayo di syudad. Oo na. Mutoy ti cellphone mo. Ta-type ko ti number kan Facebook account ko, Gio. Amom ka diya si Katirason. No apayan jak simmo ko ini kadagiti studies ko. Ti ko nakiti iti bagi. Tumtang to daw ano makita na. Agbalin kang to a proud kanyak. Ngay pagpanakil na to. Gio. Amom ka di. Nga inakron kon iti adya kon magunod ti ayat mo. Ngamita, kayat ko apadasan manan. Iti na akong daway. Di kan kayat ngay patampay. Di kan paluspusan pay. Kat, di ka mutan parigatan pay, Gio. Ha? No, idi kat inibatan when no pinaluspusan ka. Ita saanan. Ngamin, siya ko na mismo ti mangkibinkan ka. Kat siya ko na mismo ti mangibaga. Nga ikalay sana kun. Kayat mo asawan? Agayan ayat tan, Roda? Wan, Gio. Agyaman ako, Nay. Agyaman ako, Roda. Kamautyanan na. Nagunod kumatlangan tinasampit asumbat mo. Igarik. Di kan tupal daangan iti denak. I love you so much, Roda. I love you more, Gio. No idi kat pinaluspusak ni Gio, ita saanan.
Siyak pa'y kit din ti mga awis kenkwana nga agkalay sa kamin. Numabalbalin jak ngaminan kayat amapukaw iti biyag ko. Jakon kayat amaagaw pa'y ti sabali. This is a toaster. I use a toaster to toast bread. This is a refrigerator. I keep my food cold in a refrigerator. This is a refrigerator. I keep my food cold in a refrigerator. I use a sponge to wash the dishes. 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 This is toothpaste. This is toothpaste. This is toothpaste. This is toothpaste. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a pleated skirt. This is a pleated skirt. I use a rolling pin to flatten the dough. Thuris esit prasto. I use a rolling pin to flatten the dough. I use a rolling pin to flatten the dough. Thuris esit prasto. I use a rolling pin to flatten the dough. This is a watering can. I use a watering can to give my plants a drink. This is a watering can. I use a watering can to give my plants a drink. This is a sweater with a cool picture. This is a sweater. This is a sweater with a cool picture. This is a sweater. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. I use dental floss to clean my teeth. I use dental floss to clean my teeth. This is a shirt. I wear a shirt every day. This is a shirt. I wear a shirt every day. I use gloves to keep my hands warm. I use gloves to keep my hands warm. This is a peeler. This is a peeler. This is a stapler. I use it to join papers together. This is a stapler. I use it to join papers together. This is a pillow. I use a pillow to rest my head. This is a pillow. I use a pillow to rest my head. This is a mop. This is a mop. This is a mop. This is a mop.
This is a tape measure. I use a tape measure to check length. This is a tape measure. I use a tape measure to check length. This is a hat. I use a hat to protect my face from the sun. This is a hat. I use a hat to protect my face from the sun. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a thermometer. This is a thermometer. I use a saw to cut wood. 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 This is a vacuum cleaner. 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 I wear a helmet to stay safe. 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 This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a bookshelf. This is a bookshelf. This is a bookshelf. This is a bookshelf. This is a stapler. I use a stapler to join papers together. This is a stapler. I use a stapler to join papers together. This is detergent. This is detergent. This is detergent. This is detergent. I use dental floss to clean my teeth. 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 I use a level to make things straight. 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 This is a wardrobe. This is a wardrobe. This is a wardrobe. This is a wardrobe. This is glue. This is glue. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a mop. I use a mop to clean up spills. This is a mop. I use a mop to clean up spills. These are earbuds. I use earbuds to listen to music. These are earbuds. I use earbuds to listen to music. This is a printer. I use a printer to print documents. This is a printer.
I use a printer to print documents. This is a seatbelt. I wear a seatbelt to stay safe in the car. This is a seatbelt. I wear a seatbelt to stay safe in the car. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is tape. I use tape to stick things together. This is tape. I use tape to stick things together. This is an ironing board. 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 This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. A doctor uses a stethoscope. A doctor uses a stethoscope. This is a colander. I use a colander to drain water from food. This is a colander. I use a colander to drain water from food. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. I use a duster to clean. 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 These are building blocks. I use building blocks to build towers. These are building blocks. I use building blocks to build towers. This is a spray bottle. 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 This is a drill. I use a drill to make holes in wood. This is a drill. I use a drill to make holes in wood. This is a stamp. This is a stamp. This is a stamp. This is a stamp. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. I use a vacuum cleaner to clean. I use a cleaner to clean. I use a vacuum cleaner to clean. I use a cleaner to clean. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. These are scissors. I use scissors to cut paper.
These are scissors. I use scissors to cut paper. I use an eraser to fix mistakes. I use an eraser to fix mistakes. I use a paper clip to hold papers. I use a paper clip to hold papers. These are pruning shears. I use pruning shears to cut branches. These are pruning shears. I use pruning shears to cut branches. This is a printer. This is a printer. This is a printer. This is a printer. This is a mask. I wear a mask to stay healthy. This is a mask. I wear a mask to stay healthy. I use a computer to work. 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 This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a globe. I use a dictionary to learn words. I use a dictionary to learn words. I use a paintbrush to paint. I use a paintbrush to paint. This is a toaster. I use a toaster to toast bread. This is a refrigerator. I keep my food cold in a refrigerator. I use a sponge to wash the dishes. Hi. I use a sponge to wash the dishes. This is toothpaste. This is toothpaste. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a pleated skirt. I use a rolling pin to flatten the dough. Thuris esot prasto. I use a rolling pin to flatten the dough. This is a watering can. I use a watering can to give my plants a drink. This is a sweater. Sure. This is a sweater. This is dental floss. This is dental floss. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. I use dental floss to clean my teeth. This is a shirt. I wear a shirt every day. I use gloves to keep my hands warm. This is a peeler. This is a stapler. I use it to join papers together. This is a pillow.
I use a pillow to rest my head. This is a mop. This is a mop. This is a tape measure. I use a tape measure to check length. This is a hat. I use a hat to protect my face from the sun. This is a dustpan. I use a dustpan to collect swept dirt. This is a thermometer. I use a saw to cut wood. I use a saw to cut wood. This is a vacuum cleaner. This is a vacuum cleaner. I wear a helmet to stay safe. I wear a helmet to stay safe. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. This is a bookshelf. This is a bookshelf. This is a stapler. I use a stapler to join papers together. This is detergent. This is detergent. I use dental floss to clean my teeth. I use dental floss to clean my teeth. I use a level to make things straight. I use a level to make things straight. This is a wardrobe. This is a wardrobe. This is glue. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a mop.